Benta bendang pensu thiet shushu ya ke parti ke Bharatiya Janata Party ha ka praterik mentau benai jembang kan sedang ban penlong ya ke district training ke ban ai jing hikai ya ke nong trei ke parti haman lagi district jong ke jela ha bakran bat kilat pathai ke bor uba wan ket bak poshna ubedei u state general secretary ula ong bakane ke district training on sedang ha ka praterik na Jante Hills bat buat pat sakiwe de ke district shushu ula pentep bak jing thmu bakang sanjong ke nega district training ka long ban ai jing hikai ya ki nongket kam ka party na ka benta ban pensu thiet ya ki kam jong ka party haman la ki district di nagalang ka party ni lapan kre eladi nagalang ka organization shen ngin sedang ya ka district training juni hakaba ngin select 5 district regions bangila divide Kamut Jante Hills, Khasi Hills, Ribhoy, Garo Hills, Bakta West Khasi Hills. Incident kini district training baka party kalabu. Hakan ni district training jisha, yakini kinong kitkam jung party. Kandiga whole day, kandiga training ka babarok shisngi hakaba ka party kakwa ban pencil the chusu habe de baki bungi topics kumka ka history jung party. Nangka ka foundation ka principle ng party kanong remayu ka party kayang nangka bonjat ki topics kum gini ki welfare schemes ki bala wanyalam da ka party nadu bakla don ka board 2014 onwards tigitu ki scheme ni discuss in details kanamba kinong kit kam dumi kinong praise ng party kin sala ban let ban pensapyang ya kini ki tigini ka training kan sedang nadu praterik min sedang po Jante Hills dalam penginsidan po East Khasi Hills, haga Khandre tarik nangta nginsilit si Garo Hills, haga Apua, nangta nginsidan po West Khasi Hills, haga Apinyo, input po Ribhoy district, haga Lai Country. Tegajing semua jangan itu training kadi kata mengalau mana ban pensuti ya kanong rim baka party yan. Bak kamtam menginyo ikite nomor kum gajing ong ba ka BJP kadika organization base te ka organization kawan lemba kini ki karya kata kinong pre kam jong party but kini ki karya kata ki dibanong ki balong value base tamot ki badiwan tip shwa ya kanong rem jong ka party te lemba kini ki training min salit ngidon ki trainers ki bersaman kinsa ya danong ta dalade ka district training jisha kan sadon so ka state level training ka banyan akabangin siya discuss habay di ki policies ng state kay igijing kam ng state ti kumne tertal ti kani ka exercise kan sa sedang naduka hatrik ti kani kalong kumsibentaro pagkre ka party habay di organization habay di ki future elections ki ban